series lima obibia akwawa ahadie latest and hot news kwa enamide bravo anuti so we don't subscribe ya omodi ase over subscribe to the channel do be an say over click the subscribe button now wabele notification where sa new video be uploaded when the first person was up a video I feel we are now one like video no give us a thumbs up na fe share ma ofoforo so na wenye bi hwe na wo hu ensema ekoso ewo Ghana memo hano afi yebura eye ensema abeto ye kunso yiti eye sa story ya ababutuga yiti sanse then Kennedy Agyapong anka okurum ha 2008 have you forgotten because they all know the history if say wo hwe kwanya jonkuma wu ye chese moye nipa bonefo kwanya jonkuma fa so wu ye me say sanse me njai kan wa mo pa me fa me ko the Hague kwanya jonkuma fa so wu ye chese moye nipa bonefo MP baako your friend saying they are Otabil TV3 MP Mensah MP Asante region Otabil had no so man poison the year the helicopter ko fa na ne honorable apia kubi kwanya mo fa so anka pese mu kuma apia kubi no mo ye nipa bone fo so be kaya before aye be ko nkrofo me ka chom se owuwo besim but when you're ready, bet yes him. If you oh, na nyame na man cancel. Asase we Korea ba koso beto say team. What dey me say ade o man na your friend Ghana no ho. So when nya hwe amana mo no kro no. So woni ma me ka kire wo. First na enema e wa asase na se no na yen so ogya no wa ase. Nti no obi aba no be wi akọ, obi aba no be wi akọ. Munjai Masa, koshifte. Baby, ya pim kosese no ho. Mo pa mo nchi yentum. Mo pa mo boye tuo. Mo pa mo prepare yen. Mo pa mo nya dia mo beye bia. Ye ho moto awie. Mo pa de mo pa bia no mo nye. Ene kwasam nyame anim no se. Me de minim de wunim ana wo so wunim de abinim ba de minim na make catch on say abai bie ni wa ba asase so a wo ye nipa bonefo chance abai we me na me catch on say stone boy atiesim ana okọ nsuo ahodo a asai ho stone boy yamisha na wutiminya MPs members of parliament it's been dressing people so catch us say galamsey no ye njai se Ghana fo be wu a wonwu honorable Kweku Asante Bediatuo your friend is saying are you Afriyie where they so to galamsey dada me kudu kade no so to galamsey dada so ono podi okabia enya mama because ono galamsey for hin no Nana Mrekuduka, the one. Nti ano de enya de bia ehu. Na sa wunya party eti abem. Na ensu a ye wo mem ha no ye bedrom no. Say na say onfia. Na de beto ye oman ni bia ento yen because almost stop here. Na ye nya ensu papa no ye nya ahoden eye adwuma hwe ye yere no ye manom a one belusi womu seats enti womu njai enya wonwa. I told you about the emergency services I didn't find emergency service no say wunim na wudi hu agro bedi ba wo de wie Akufo Addo video no bowie for your support make Bawumia break the 8. I see that the former president is saying all kinds of things about the number 8 that he chose. That it means he's going to win. Well, breaking the 8 and having the number 8, that's not a good sign at all. Yeah. Our game is to break the 8 and you pick the 8. That is very simple. Yeah, now Okasa. Okasa do baby na won say na 8 na hye won papa.
aso o say oh even though Mahamadu yi 8 no na chese no mpempa yet na ya kan sam kire wa ya tie wo ma fe kire wo moto ko obi entimi yankohu 8 no wo ka se nyankopon oye ayi kresin na gu nyame tirim so person woro wo to ahoma ho oba mu adwokoto attacking wo dendende wadru joma huhuri a wo sarato broto no ada pa adedi no ada pa adedi baby ye duro no ye probi o wa adwen obi onim nyansa enye obi akeke wo ye probi o wa adwen obi o nyansa enye obi akeke menyini bebre but o man me di achira chekakra menyini bebre but ebia minimum mu chain ebia o papa we di 70 years you say yabako we gasaba ti nim de yeka me say de o man we sama sa ewudifo ya wo say ewudifo we no ma wo meka bibia wa o de bo wo de begu articulatem e ma be hwie egubidi general nim ha de amame Bawumia ontimi nye bibi ontimi nye foko bibi en ho betra you the chance Ken Ofori Atta tifie kutana homam because na be se menka baba menka sam we nkyira wo Bawumia nye Akufo time no be ye adwo Bank of Ghana mamo bi andada but position no the corner nim no Akufo time no di nya no order da do 4 time do for a Bank of Ghana governor and a kewo ye don ba ho because ne papa no a UPD and o yi UP mine and o dwane be share CPP o kodi kwa Mahama papa ho nkonkonsa e ma omode secretary no commissioner northern commissioner ne share nsa enumu okoteto e ma omocheche amponsa no ne nya hota makro no ne nkafo ina ekogu mu wonsawom ona kote ona koye kodi nkonkonsa alaji ba me ne kodi nkonkonsa eti anadwono na omukoyi ono ne papa ne free jail so mu pie ba e no msa wo sasa na te aba ya film no fi UP on no ko CPP film mu da fna ekro no ba ne be da CPP so wo mo lift here say multi party democracy parties ni number no be any say ne papa betra CPP wo hu yan say no o asako be bia ho de fi wo no de ba ndisi Wisha Bawumia bisan say ye eden ya menchirem bisan say eden na ye hwan ya oti eden ABCD any a hwan ya no fi say eden ya onima da kono Ken Ofori Atta Shaz the data bankers no he was there no ye near money na ho adwuma because Bank of Ghana won't sorry say was set a financial institution and then that is that okay one na only the front no eye ho adwuma even though na ba me ye NDC that time Bank of Ghana the party card still a copy Kwabena Agyapong na president Akufo intervene ni omo mkoye party card ma ba me 2008 no ni bi no ni bi mama yan kansa mo krom hawo mama bia njiji obia I am here party for small boys na mo nim hwe kontra Facebook a data bo ayefo ta ne matrika a chacho semfunu na ugo odim da bra jai na jonkuma kro makunu kwanutum na John kro ko
Yay. Now what do ne buy? Can I hear no soldier for Besenkoi? Nana, we are na fan. That's why MPP penny for I can see a woman party this woman selling will be a solitary as a woman penny. Then I can Japan and Kaukruma 2008. Have you forgotten? Because they all know the history. If your dad was a traitor, it is the same blood. And indeed, Asante Bediatuo, and these guys, they have betrayed a whole nation. Now where? The father betrayed a political party. He has betrayed the nation. So they say, Ogun betray UN. Ujano be betray United Nations. Me can be said, Nana don't about me own, some more heaven. Can you put what to say upon Satan? And no one some I know so better. And again, and centrally, you know, be a slow. People are afraid because Ogro will come back to know. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. And until me sitting here. And yes, you chrono ne pese etwotwa. Wo mu se yemfa yare ne owu ensre ana yemfa ntwa empoa. Nanso ye disua de. Se wunya wiase agapade nyina. Wunya wiase tumi nyina. Wunya wiase nindie nyina. Na wantumi amfa mo nipa. Bra wote ase na ohwe wo kra mfaso ben na woso asasi so ayewei eye den ye bedan agya woni hwan ubewu sade ohiani etumi yare na owu no saa na osikani nso so tumi yare na owu na ene this news me de bro no should be a lesson na minim say Ghana for ye ho beba ye ho so na ye de nokre ne onuado agi Ghana si ho ye beyi pesemi nkuminya afri ho ye kana na Asante Bediatuo ne hwan ono na oye the secretary to the president of the Republic of Ghana Nana Adodankwa Akufo Addo na Mensah kan news na me se na upon to me ni sika ana na ado ne nabusua wei na omutumi yare na nkampese omu ewu na minim se ye na hiafo mai na ye yare ye na hiafo mai na yetumi wu na senka eba yare ne wuo dia asikafo ne wona wo wotumi ombetimi ato sa not knowing yare ene ewuo nyini nyina na sika etumi to eba ne sen yesi Nana Asante Bediatuo entiapo ena one son ho yare wo Ghana ena obesan ho yare ewo United States of America, the heaven on earth and the land of opportunities. Na obaye no fufi antwata we free mu nyese we free mu ana yare a oyare na yemede but winim se memede ato me ho so se kwambia ye befa ye de yenim de ne ye nyansa beboa agi Ghana asi ho no ama Ghana abeye krabehwe ama Ghana yese America ama Ghana abeye se UK Germany Canada no se even se yantimi mpa ye be create foundation no ama ye nkyerema aba beto aso adechin ya Jubilee House at the letter aba we dem fancheme se nkura no ofie nti omo ye dede kakra nti ya mo fancheme na the letter no from the Communications Directorate Jubilee House Accra or say 2nd October 2024 for immediate release statement on the health of Nana Bediatuo Asante, Secretary of the President. The Office of the President wishes to inform the public about the health status of Nana Bediatuo Asante, Secretary of the President, following the conclusion of the meeting
of the 79th United Nations General Assembly in New York, in United States of America, where he served as a key member of President Akufo Addo's delegation. Nana Bediatuo Asante stayed behind to conduct federal government business. He then began to feel unwell and was subsequently admitted to hospital. He is currently in a stable condition and responding well to treatment. According to the medical team, Nana Bediatuo's recovery is on track, and we remain hopeful for his swift return to full strength. We ask for continued prayers. Listen, we ask for continued prayers and support for him and his family during this difficult period. Further updates will be provided when necessary. Signed, Eugene Ahen, Director of Communications, Office of the President. You see, upon sika ni tumi omo wono omo omu hia ye na hia foi ye mpaibo mahunu wiase ye memfa yare no ensere na memfa ni wo nsuso eni agura na se mede sere no, but it's a lesson to me and you. Yes, na politicians no ene Ghana fo bi mu no yentia futuo senka yetia futuo na nka de yewura donkuma ni wo no ye example a nka ene ye ne a Ghana asai no monhwe de Ghana aye eti mpanimfo ya mo ba America yi a mo behu se de America ti ene men so meti America ha mahu se de America fo aye America na mo hwe Ghana nti ese nti eye nti wo a wote America ha wo a waba America ha se de America fo akyekyere America na okwa Ghana ko hu se de NPP fo na nado na busuanfo aye Ghana ya nti eye ofe nti eye ode wo a wote Canada, wo a wote UK, wo a wote Germany, wo a wote France, wo a wote Italy, Spain. Nti se de ya ye omukuru yi mukọ Ghana na ufiri Ghana ne baaye uhu Ghana se de Ghana mpanimfo aye Ghana yi nti eye ode mama yenka nokore wate mama yemfa politics ne nto nchen na yenka nokore adenti na Asante Bediatuo yare no wanfa play na nkwaje ayarehwe wo Ghana na waka America ha eje ayarehwe mahunu na mofo soldiers no ahiafo ma no ayetumfo amuntie no wo yare a mpa matres mpa a wo da so mpa woni bi na wada so woni bi na wada so ya sanso kura dum light ya ka ho kofie kowu ukowu oro no yare no wafa flight from Ghana to America here oba yenso so no better hospital better treatment and obeje na omu wie a na omo asanso aka kire wo se America kura no dense ne Ghana entika wa no tum na onso so waka wa no atum na odi akire ya yo party full soldier ya yo patriot ya yo WhatsApp administrator ende me wa America ha me wa America ha na me akasa mani ahunu kwanya abrofo no afaso aye wonkuru na wo ti America wo ti akwantuom na still wo da so defend na nado ene Bawumia wo minim nyankopon eno me ne beba so, and this is a time we have to curse all these people and the natural principle has to work. Now my little investigations about that these politicians and indeed some when you yarafo said ya bring in America so indeed is true, and what I mean waiting for now, but mumbi sase Jubilee house ho and ananado ne appointees no why na utwahwe ya yeden ntoma ekuru ho why na oyi no ntoma sa yare chong obutimi twahwe sa nti omo kwa omo ahye da pentoma nti utwahwe ya apene de twa ho kanku na hwe yare wa hunu yemfa nsere but no kure nyankopon animnie de mpanimfo no ye Ghana no itwaso omo yare. Yes, it can say omo yare because bra breaking news no crab I me bra ba ko say da bia ne kwan say Asante Bediatuo say otete won yare mu enye say ya de yare asiri o but ba bia mpanimfo no de Ghana adu no it can say omo yare
hwe yensu a mo asɛ no hwe ye kwaye o mo asɛ no hwe yensase o mo asɛ no na ye ka wa obebie wa no obekɔka no so na ya kyew na se obi ye demonstration na se wasɛe ɔman na agapade na se mache no a what about ɔno nso so asɛe ɔman no nsuo ɔman no kwaye ɔman no nsase na wasan so afa kwammɔne nso afa ɔman no sika ɔno de mu protect no na de ɔka no korɛ na nakoma ɛteɛ ama na ayɛ enema bi a ensem fata no ɔno de yɛ mo na senuam oh Ghana na mpanimfoɔ no list ni nyina wɔ me ha o ɔmo ama na me mobodin no David de ma me fa din nte ei yesi bi mu kura bodan ebi mbo diapers yes nanado Jubilee house ho no yesi bebiri bo diapers na ode opa mo na me didi ni nyina beba ni obia ne yare a oyare obia yare a oyare efe de ye mompa ye ma ayi Asante Bediatuo ye ka se Ghana ye den no asembe na mo ka ye ka se Ghana nje no ode mo mfa no nko Ghana na ye nko bompa ye ma no ye prayer ayi tawa bi wo ho na ye mfa no nko na ye nko bompa ye ma no ye drebe ko prayer camp kara so de prayer camp abu ye o prophet bebiri ye de ombe ko ho nti se mu fi se Ghana ya aden na obe yare da ha no mu mfa flight mfa no nko. It's very simple and very logical. Me frankadana, I'll be very true and honest to you. Senka ye mafu ni die medie na me pa anka Nyankopon adoma ba bedu America had the land of opportunities. Enka de be na me pa minya. And because of me no currenti nipa bebre ni me wa America ha. Enti opportunity be na me pe na wa America ha nipa ntumi mu wa me. But yet kwanya mrofo na faso akekire wo nkuru no sadim die no bi e na me pese me de na di kirewo na ye nyina nso so ye faso ne ye de kekire Ghana na Ghana be ye kra behwe obi nim baby a yare bebo no ono de wa very lucky e na ose yare no abo no wo ha anase otimi fa flight e ba America ha. What about Jonkuma de ka no share Ashanti region Kumasi ni kurum egeso the whole Ashanti region wentimi anya hospital anko wafa ambulance aje mawu dwane aba Accra be fa flight akọ Germany ena de Nyankopon dan ho adi kire no se my sure me whenever there is a problem misua lesson efrimu se ade we menso so me ka ho bia na ene ye menso so de na menye se de be ya entome na hwe na nado ne na busuanfo ne MPP fo no wahu no per their health status no in fact omo yare Ghana for mo my higher pizza na va Ghana for mo pa boro aye ajuwa na me say Asante Bediatuo a mo se Ghana for ye mo mpa ye mani mpa ya ye Ghana for ye bebo Asante Bediatuo no se Nyankopon te na se Nyankopon na akasa besa so asa Asante Bediatuo yare a esedwara we de nyamenya se bia menyo akasatia na miya minim say sa Asante Bediatuo yare we ya Jubilee house apro mo ho de letter ababontin Ghana for do na be Jubilee ti kesa akwa we adoma ko bafi ono no tiase awu wo wie na ode nam ho wo betena radio su television su dwa wanu gbagbagbagbagba sa America ha na ote anka sa brinka wate apo got the land of opportunities and land of modwini nipa ho me ma me ba ko me mo ni din mama me chia wa America ha ofre me o se Frank o se wo yare se kro pese oba Ghana na me se mama na oba yeden o se Frank ampo na yare na o yare no o se Frank senka ye Ghana nka mawu da yes nka wawu da mama me chia wo and minim se Ghana fo bibro mo wa America na so mo wa kwantum o mo yare bibri bo mo yare senka ye Ghana nka mo wu da but yet say ni pay o defend Ghana fo o defend NPP agene be ne wo timi tu ba brochire no de be ne wa ba besua me ba ye nu 1 week o eniama masua gumi tirimu no selfless. We should be selfless. Yam wani panim die oman no omo timi hunu nyansa eba America ha eko IMF eko ayi World Bank eko sresre sika na omo hunu nyansa ansre nimdie na wunya sika na wanya nimdie mfa so be na woso mu ba na ma ba be chadi ye ka mo se mayenka Sammy Kachiramo, the natural justice, the natural principle, that is the sickness. The nature shall not forgive you. Yare abubomo no.
mintimi modi zayazi bi se lukumenia se lukuninia se hwanu hwo enu mpori ya break it down no politicians no omayare no ebi ni ontimi modi yes but ye na hia for ma ye di nokre na ye dwen ye ho no ebia utibi na be ye oyakata bi na be chew malaria bi na be chew eno so kwa no o tete yi Ghana ye nhaban na onua na opunu gua wona wo kure me ba ye code wa cheme eye Ghana nka nura manom no ba me ba America land of opportunities me nom hwe so meti apo even environment no nko a keke no Sammy yare binuya men trust my politicians no emfa wo no mu wate me ka no kura kire me me ankasa so me dimani aba be hu bi enti me ka kire wate tio me ma yenyo goro boys o me yenyo party petroto tie bi o binuya na yen mene Ghana ho na to abapau na mpanifo no daadaye omo daada ya che omo wi omo aka cho sa America eden oye ya tetete no afa no aba be hye oba be di holidays oyare mo abe check up oyare mi abe hwe no se Ghana yen hospitals no se ya ye ni ya ada na yen fa Bediatuo nko na ya de na si America ha se ye sana yare but se sikana omo awia ni nyina no Nyankopon be ma yare akese abobo omo ho nto omo and from the Jubilee house me say list ni nie yazi obabi during presidential primaries no we dey minu bi na kai e ba public intima menka yazi okotwahwe hotel bi yes okotwahwe hotel bi odidi Kennedy Agyapong atem ena your man just a hinge yesi okotwahwe hotel bi nto nka na nontum sana mu se sanfna no adokoro ahia form a manya positions mo nwene mo nkai ba bia mu free bae bi ti se me ameda meti hai na ma me ye hia ni ba na mano gbagba na me benya position na afempo na me wi sika ACC mansions no fi se Nyankopon de be cheme who fi se nyame de be cheme nyame mfa ncheme da me I have cast myself and I know se me fa nyansa kwan bi so fasika no without se me dwen nipa ho a nature will punish me until because of that's why I don't want to engage myself in any government appointee me ankasa me pre me ho aye madwuma pemisika frenchem adima de because se me komun so de a ene aban ne sika ne de na mo amudi ka hu bi de ene aya mo ko bisa baze unye ni o. Well, this is what we call the nationalism. Yem fan chichire o man. Mate. Enyes na upon sika bebrebe. E dia ye be wu akọ. Wan na wu na waja ne si ode ne sika akoda. Wan na wu na ode ne nimbie kọ. Wan na wu anu an se ikwepere ye do tu wasai eno hano no. Ye do akọ hye form. 2-3 days. E twu soroku di wayi asemo jollof yi. Se wisiri ni bi di. Ene krante de ne ma ya ba na de na ya ba. E be di. Enti politicians na ye tu mu fo no. Politicians nkan na maka no muntie. Mu ankasa munim yare ahodo a mo yare. Zekios na otibia so a oye tax collector na wabu amanfo hunu Jesus Christ a osi free forma okoyi ni sika na okase wona wabu omu nyina no obo hom pre nan na se dodo de ma omo back. Politicians, Ghana politicians, you started that. Now we are true politics. When you sika bia ensem fata eye Ghana fo sika nya fo sika no. You started back na yen rentenke the human beings. Na yan shishe Ghana ye. And Mensah so asre minim say Ghana fo be tutu kwan we have engineers, investors. Yan tenase na the ideas in Europe, the ideas in UK, US, Canada and other advanced countries, you know. And kayen kani nyina mbaako. Ghana your population you're saying just 30 to 40 million. Na kayen so no yen hihye no foforo. Ka Ghana be ye foforo. Ghana be ye fe.
anase nka president a wo beba so no what you can pay all these world investors and engineers. Okay, monye oman no mete ho as a president me de na say me supervise say sika na me de amamo no mo be ye ni yiye manye ni ya ya chimo agum. Yes, na ya sanso seize mo properties sir. Now, me Empire say we should get a good president or a leader. Obe pene say all inclusive government. Na yemma kwai. Na yemfa the proper investors and proper engineers selfless. Na one fan chichire Ghana foforo. Hwe drainage system. Insuo to a wo you bosu egu a wo you hwefia adokore Ghana. Hwe Ghana yefin no a grade 1 and a wealthier than even gold. Yes. Say ye makwan say yen create waste plant. En kabisa say why na beto fia gu abontene. Why na beto fia gu abontene? Because if you obey bia no ye to nti ubekwa akoton onkoto ngu abontene. Ubekoto zika atene. Look at the work here. That bus stop guys kurom ha beka se leader bia ni kurom ha obeka se panyini bia ni ha age se slay queens na ye de sika ehwe omo se nka ye slay queen bi na waworo ne ho na o se o ye beauty pageant bia nka ne nka sponsorship ene sika kese ene contract kese mo twa ama no. Look at the bus stop boys omo they have risked their life Yankopon shira omo. And the bus stop boys I know said nature will pay you. Nature will pay you, Pastor boys. My idea. This is what we call the spirit of nationalism. We have politicians, we have leaders. As mum that. Sankomo ye man and komo ro and ankomo ye bianken and sponsorship. Honorable na wo gentia. Upiputa uro. Ntiendi obeye. Yo waiting for winning and some about Vector Yepuno so. Because GCD so and no. So we just subscribe for more than say over subscribe to the channel. It's say hadia latest and hot news in Kwa and I'm a bremo. We are now if like video no nafi share my offer for us na will be here that will some also will Ghana member. Also with me share what you Gyamfi and some way now will comment box me. Mobati make a in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.